ngiyacabanga ngimi yanahana motlhanka wa modimo le ya ndoda monna ola ithe basagawula itse ha bantse ba yepa mo ibabheka he ba lebella ingasakhona ukugawula yona isikhole khona because isigodo kuphela ngesigawule ka hore ka se khawuli isigodo kota angeke igawule ekasikhona uyepa angelikhona ekasikhona ukuthuka ukukapa thank you wakhumbula ahopola ukuthi no kukhona umuntu engihamba naye gore uteng uthakisa mangli ngamanye amagama kamanzwa mawo umzalwane ozosizakala moya na tlo thusahalang uzokhumbula ukuthi uhamba nobani ahopola ro tsamaya le mang ukhona abantu ohamba nabo o lebale batho ba tsamayang le bona iBhayibheli bibele akabizanga ngeke abantu ahamba nabo akabisa motlhanka gore akabizanga laba nabo abitsa ba nang le bona bathi wakhumbula umuntu lo abahamba akukho naye motho wa tsamayang le bona iBhayibheli bibele wakhumbula wathi yo ahopola ari yo modimo waka ilahlekile itimetse endakusiyama enasiyaka iBhayibheli bibele indoda le monna o yambuza amutsisa iwele kuphi gore iwetse kae sinokukhuleka re tlo rapela khumbula ukuthi nawe kumoshakele kuphi gopola gore le wena go senyehile kae indoda imoshakele kuphi dintho di senyehile kae unceku motlhanka wa modimo iBhayibheli ithi bibele uMartha noMaria Martha le Maria uma uLazaro afile ke Lazaro a swile baya kuJesu abaya ho Jesu bathi ushonile bare o tlhokofetse uJesu umfundisa kadinga kunini Jesu modimo ha ba tlisiningling nimbeke kuphi nimile kae amanye amagama kamantswa mawo uJesu angeke amvusa ngamasuku akasimotsosa sentso kae kumele wazi ukuthi kuphi lento Jesu atseba gore ntho e wetse kae moshakele kuphi go senyehile kae uthi Samson yo ore uyazazi ukuthi amandla yena wa tseba gore na le matla yena une experience ona le tsebo ona le matla yena ithi iBhayibheli bibele afika amafilisti mafilisti afika nakafika amafilisti mafilisti afika uSamson wazi ukuthi ngiyashaya mina Samson na tseba gore yena ona le matla nakathi hari amandla wekho matla hateng but into ngithatha ngoSamson thathanga Samson iBhayibheli bibele wakhumbula amandla ahopola mangwe uthi inwele zami gore mimi yaka la amandla khona khona kali tenten awa azisekho kali tenten iBhayibheli wathi Nkosi ova ibalekile yethi ukhuluma naye yena wakhoza ngoDelilah aho alibala ka Delilah akambuzana ukuthi wenzeni iproblem yakho wena uthatha bahawena moshakele izinto awusinyele dintho kuza abantu abaroma ukuthi sabaroma ngela uDelilah kwela Delilah umoshile yena yena uyitsinze inwele azizekho zona lithi iBhayibheli lami ngesikhathi uSamson akabuza ukuthi ngiyabobana mina kodwa yini itayenza watatamehla ngekho wawaphakamisa phezulu remember me iBhayibheli amehla ngekho wathi remember me amanye amagama uzawumoshakela kudinga ukuthi uhamba nobani bonani khumbula umbizo yena uhamba nobani abantu ohamba nabo kwenzeka sometimes bangatshela urongo wenzayo kodwa wenza wrong bese bahlekisa ngawe kodwa kunendoda yaseCalvary ekulindele ukuthi kuwenze njani ulimele kuphi uwile kayi no asikhulekeni rapeleng sengingena mfundisi egameni likaJesu re dumedisa moruti ka bitso la Jesu Jesus ngoba iproblem ngifuna sikhulekeni mfundisi iproblem uma sawulimele bothata ke gore ho sentse mo gobetse bese uya komunye umuntu bese uya go motho wa mongwe wrong o mo wrong ngiye ukuma mhlanga
aye ko brother Xolani ngimtshela ukuthi last mina ngenze into ethize ambotsa hore yena o irile ntho e irileng last ngicela ukuthandazisa ke khopela hore nrapedise uma Mhlanga Xolani ayikumfundisi aye ho moruti mfundisi awazi wena awutsibi wena unambona shumayela so ka bona a rera ha kana solo umtshela ukuthi yena mahani umbudise hore yena last wenze into ethize o irile ntho e itseng umangali impilo yakhe ehlangahlangana umakala bophelo ba habo tlhakatlhakana wena uthi une prayer partner wena o nahana hore na le prayer partner kanti next ante awa is a parasite ke parasite yonke into yenzayo yena wena uyetsa wena watsha uSamson nceba Samson motlhanka o modimo uthi sa bakhathile inwele o aka o itse ha ke rwa moriri wathi asikuthi akhona amandla a ntse tseba hore matla a sa le teng bamkhipha amehlo ba montsha matlo kwesinye isikhathi ka nako e nngwe uNkulunkulu wenta kabona ukuthi ungakhona ukubona ezinye izinto modimo wa bona dilo tse dingwe because noma ubona sona izinto ka hore ho bona dintho tseo sizakwenza ukuthi amandla angabuyi futhi a titla le ira hore matla a buye hape amehlo kaSamson matla a Samson amenze ukuthi akhumbule a uNkulunkulu dirile hore a hopole modimo abheke uNkulunkulu a lebelele ngesimoya modimo ka semoya akhohlwe ngamehlo a lebale ka matlo remember me God ukhumbule modimo and God remembered him ene modimo a mo hopola ngifuna sikhulekele egameni likaJesu ba tla rapela ka lebitso la Jesu I have this prayer point nceba o na le thapelo e motlhanka o modimo basana ngifuna Jesu akhulumeni nje bese siyakhuleka egameni likaJesu ama prayer point and then we pray re rapela ha fetsa go bolela mantswe a ro rapela bobotle yeah ngwesikhathi esihambile I can see nako e tsamaile ke a bona no this one is a choice ne e ke kgetho uma ufuna ukusukuma ha o batla o emella as we were praying this prayer point e re he senang re rapela prayer e now you can rise le wena o ka emella but umfunqela phansi ha o batla nna fatshe kuze ukuthi wena uma ulwa njani go tloya ka hore wena ho nyako lwa bjang phela bakhona abantu phela ba teng batho they are good ngeke ngesibhakela ba right motivation bakhona abanye abantu ba teng batho ba bangwe uvela emela uno yema mo akhulume mazwi abulele mantswe abantu balimale baphume batho ba gobale ba tswekerekeng the way na enza ngakhona is the way na irang ka teng o akhulume nama enemy kuphela ahambe ma enemy or a tsamaile mana ba bulele fela ka manaba sebakhona abanye abantu ba teng batho ba bangwe nabalwa he balwa ba stage ba ya staging athi anyone a re o mongwe le mongwe osithembayo o te tshepang ageze ha atle alwe so ngisho ukuthi on these prayer points ke ra hore mo thapelong e I'll just cut them maningi and so sikhuleke egameni likaJesu ke tse dintshi dimana re tlo rapela ka lebitso la Jesu ngizoyifunda nge-English ne and then uma ngikhuleka and then you say these words after me o bolela mantswe a after yena basala ngicela ngiyiphinde futhi o khupela o on phela these prayer points mo praying e it's up to wena go tswa ho wena whether you open your mouth gore o bula molomo wa hao and say something o bolele sengwe remember ukuthi yini into esizele ingcebule ehamba noElisha hopola hore ke eng ntho e thisitseng monna ona tsamaya le Elisha uthi nakabona ukuthi elahlekile o itse ha bona o ritimetse wavula umlomo a bula molomo wakhuluma a bolela yabuya futhi ya buya hape let's pray ha re rapeleng I command all unknown forces I command all unknown forces ebazalwane ngicela uyikhuleke ngamandla ne re